clear tu le ngai thatu song te chibai le ve kule January ni som paruk sang ni som ni le paruk ania khawvel chan chin thar lang sar zual te hilo ngai thaliangu US chuan Gaza Strip Indona ti top ani theina tura in ka hai thon hi na kalpuina tur siam ani thu ni lai ni khana puanga heti lai hian in remna ta na ru manna asiam tho khatna asiam chu kalpuini to ma se a hlotling fam kim lova in remna siamin ahuam chunga Israel in Gaza Strip a beina mi eng mozat an thi bela Hamas lam point Israel mi an friend ruang chu Israel kuta an hlan kim lo bok President Donald Trump Special Envoy Steve Witkoff chuan social media Gaza Strip tana ruam manna thon hi na siamani thu hi puangin Palestinian firfiak pol Hamas teral thuam ta tir turle Gaza din thar tura malak na chu tran ani don ti asoya in rem na thon hi na hian Hamas te anral thuam da tir tum ani awangin a hau tak le rin ani Witkoff chuan a thon hi na hian Palestinian territory aro real na thak thleng ani chhona turle Gaza din thar le na turata na in buat sai chunga Palestinian Democratic Government din na turpo atel don ani atia US chuan aruam man na siam chu Hamas ten azawaya thataka anzom nge be se ti soim hengzinga hian Israel mi ruang anlakol po hlan ngal tura an be se thu asoi angen na hi an zom lawani chuan anghong na tak awm don ti asoi bok hetila hian Hamas lam hian US ruam man na in ka hai tho khan na puan khan Israel chuan voi sang khaza sompua vel abo chiani in an soi ve thunga Gaza thu nei tu te chuan in ka hai puan nuwa Israel be pui thlak na wangin Palestinian mi zali vel an thi tian soyani point som ni omna Gaza peace plan hi nikum September tha khan US chuan alo rot to rodna siam zinga hian Gaza Palestinian Democratic Government rural na en pui tu tur board of peace din le Gaza International Force da luna tur te poatel Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Karliam ta khan bo thi UN Middle East palai hlui Nikolai Ladinov fan akai shwedon ni na soi Japan le Philippines chuan defense lama tho dun na tur in rem na panni nimin khan an ziak in rem na an zia hian security lam thuam changna tura ram panni sipai te ta na supply le service in thleng ton na po telani tho dun na tur in rem na acquisition and cross servicing agreement hi Manila a Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi le Philippines Foreign Minister Teresa Lazaro tenan zia kani Foreign Minister pani te chuan Japan hian Philippines Navy thuam changna tura inflatable boat apek da na tur siam na tan official security assistant noya US dollar maktatoi ruk apek thu an puang hal bok kumsang ni somni pali kumlai hola khan ram pani te hian reciprocal access agreement an lo ziak to boka hein rem na siam hang hian joint combat exercise nei na sipai te chu ram pani huam china hian in tirton phal sakan ni hei ba kha live drill voi nga nei tum ani bok hemikum September thla tang khan man tanani tuntuma in rem nan siam tur chungchanga hian nikum April khan hedilai Japan Prime Minister Shigeru Ishiba le Philippines President Ferdinand Marcos Jr. te chuan in biak na nei tran ani thu an lo puang to World Meteorological Organization in report ati chua thara kumsang ni somni panga chu kholum lam record mumal taka chin chi ani nuwa khawvel alum ber kumzi nga tel tia tarlang kumsom pakhaliam ta chung khan kumtinin khwalum chho zelani WMO in atarlan danin kumsang ni somni panga khan chorwalin khawvel lum lam chu kumsang khazriat somnga tanga sang khalle zakwa inkara kholum lamain degree khat point pali pali celsius china sang zoka kumza som saruk sari paruk liam ta chungin kumsang ni somni panga chu boruak lum lama apani nani data sang atanga la khomin kumthum liam ta kumsang ni somni pathum atanga sang ni somni panga khan khawvel lumber chum ani vek bok advanced in atmospheric science journal jirchian ti chuwa ocean temperature po kumsang ni somni panga khan asan ber chum anni kumsang ni somni panga khan sea surface temperature chu chorwalin kumsang khasakwa somriat pakhata tanga sang ni somain 0.49 degrees Celsius in anlum to ani kumsang ni somni pali ain alum na hi 0.12 degrees Celsius in an hiam jok thunga
mase rikota alum lama pathumna alani phathowani Iran chuan nimin jing khan achan soilovin airspace chu commercial aircraft tan darkar liakhar hei hi anrama norhoi hotel ka sarkar che dan chungchanga US nena ani nepna anasat chowang nia ngai ani Iran hi east-west flight route peimo lai a oma vangin airspace khar hian anghong zau le international carrier te chu Iran mar le chimlama thotir an ngai phani nikum jun tha Israel nena ni som panni anin do tum khan Iran hian airspace yellow khar to bok airspace hon ani le hnuwa po US chuan khatara an military base a omte chu inson chuak turina hriat tira Kuwait a US embassy point an mi le sa te chu military base lama kalri lo turina hril bokani US te Iran in karbo ruak thalo chho zela wangin US baka UK India Italy Spain Poland le Australia chuan an mi le sa te chu Iran a jin lo tur le au mek te po chuasan turin thuro an peto bokani sumle paidin mun chelituk le niam lampan zela wangin December ni somni paria changni somni panga tangin sarkar do dalin Iranian mi puyan nuara thunei tu ten me mi tumma se boruwa ka so sang zel an nor atangin January ni som panga sangni somni le parukhi ni som pakuana ani toa Iranian thunei tu te chuan mi sangni chuang an thi to ni nan soya ramchunga sarkar ep tu te chu dan le rampona tanga thli thlai tu te chu dan len khai khinin thi cha le man tur zat ai nang lo nuai Iran sarkar chuan rampuma mi pui norna kalmeka US le Israel adem leya andrama public security police faraza ho tu na soidan chuan norna pialama buaina chokchuak pol anoma anni hi Israel le US nena inzomna nei ni in hengzinga telnia an ngai mi zani somsari pakua an man to tian puang sarkar do dalna kongzoa tel Erfan Sultania chungchangin ngai vena loa ani hi Iranian khopui teran bullok karasa chenga nia anman nu loka ti hlum turin achung thu an rel sakni in an tarlang anua ti hlum hun an son la ti in chanchin thar then khata an tarlan le rualim achin chiang taka hriat thei ani lo zui kumsom ni le paruk mi Sultania chung te chuan ni lai ni January ni som palia ti hlum turati ania mase internet om lo wangin in hriat tirna mu mal om lovin an ti hlum ta nge engia chanchin hriat zui an nei lo ti an soi heti lai hian Bloomberg News chuan Elon Musk company SpaceX chuan Starlink satellite kaltangin Iran mi pui hne na athlonin internet ape ti atarlang ve thung sarkarin darkar za chuang mi pui man theilovin internet ati top towa chuti chungin dan phallo Starlink satellite chorin mission khat chuan an mang thei thonin an soi Iran a Starlink internet man phallo ania ama in Iranian intelligence chuan longa an phurlu tur aman ruale bungrua po an lo man sakto nge ani January ni som pali sang ni som ni le parukhan White House a Greenland USA kuta hlan chungchanga Denmark le Greenland foreign minister tele US president Donald Trump le US mi poimo then khatte anin muwa Denmark le Greenland palai ti chuan Greenland a hian US siana du tokin sipai mun chu khuar sela leichung hausang na pohai chuak sela island pumero chu anrama rindul lo se tin an rota mase chu rot na chu US palai ten an pom theilowani Denmark foreign minister Lars Loki Rasmussen chuan kanin biang na chu na thazongin ma asona atumbul pui bera ero kanin rem theilo na fundamental disagreement remains atiani Denmark foreign minister chuan America in Greenland nei atum tlat na rilru hi kan so son thengang lo ani bermai keini poineng ti kong mai in Greenland pumpui midang hena pe khi chu kan rem ti don lo ti chiang takin kan hril khol mai US Denmark le Greenland chuan high level working group adinanga anin mukhom le thuayang atiani Senator Jean Sahin New Hampshire top Democrat Senate Foreign Relations Committee le Republican Lisa Murkowski Alaska Senator chuan NATO member ram chu US in sipai changna manga lak oi mi alo na dan siam tura rotna an boi pui tatlat mayani Greenland hi poisai mong pop ani angem Greenland mishing singa le sang sari cheng te hi anom dar sar hlia an khuat lo tur hian helicopter man zelangaya an ramza somriat hi burin a khutlat boka khosak hau tak emema
an kho pui ber nu ka chuan golf khelna awma chuta chuan an kho mi te an in fiam thin thai hotel thatak awm bok thingtlang mi te hlo chu kho pui mi te hlo ain za som nga in atlema anin buala chu vur tu yani Greenland hi kho vela thliar kar lian ber ania Mexico ram pum puya in asaw de ulekani kong an nei bel khom seizong chu mel za aina toy Greenland hi Denmark sarkar noya semi autonomous territory ania anram workforce si state en kolani anram op tu Denmark sarkar hian sarkara hian anin ngat na se mema Denmark hian Greenland grant Greenland revenue zat vele an thliar kar GDP za somni kumtina pethin chuba ka police court le banking regulator te en kolna atum boka free healthcare arwaman sak chu bokani chuba ka foreign affairs le defense lam en kolna hi Denmark chan alani ta chewa asian so belcom chu kumtin dollar tluk le dingon khat ain asang thin ni in Greenland Economic Council chairman Torben Anderson chuan a soi Anderson chuan Denmark in ati san chuan andamen kolna chu zan khata abu duak don ti na ania thilmak tak aniang heng Denmark sarkar sen so hi US in tumvek ta se Greenland chu America federal government sen so mi pakhat zel ana dong tamber anianga Alaska mo Washington DC mo a federal government sen so ai na tam zok don ani Chaman Greenland hi US in ani lo chuan China emo Russia in emo aniang ti po hi Denmark official chuan apom lo hlea China hian Greenland nei lam hi angai sangai reng lova Russia la hi Ukraine Indona vangin ain seng so na se mema longa Greenland kal thlen po antan awlai lovang chu wangin Greenland nei han ngai sak chi zia zang an ni lo chu ba ka an kho pui nu ka international airport sak angai don le ngal ati ani leilung hau sang na hai chuak tur hian vur cha takin akhu luk nuaya leilai tur hau tak tak awma kong lai le thok tu en kolna damdo inte amamo ang chu chau ni lovin Greenland sarkar hian kumsang ni somni pakhata tangkhan oil le gas lai chuna tur license pek mana moratorium aphu le ngalani chu wangin Trumpuya eat ber Greenland le chung hau sang na lak chu man hi sang le dona sumbo mongpop a tangkathak ang an hialang MT in Max Colchester chuan aziak ani India in S400 mei tha dongle don ta ma se tum dan ain atlai don tatlat Russia chuan mei sang ni somni paruk thatop lama khian India kuta S400 Triumph long range air defense system 4th squadron te chu mei sang ni somni paruk thatop lama anron da thlen tur thuan confirm ta S400 hi vai ho chuan S400 ti ve mai lovin Sudarshan Chakra anti deuh kher hete Indian S400 hi Sudarshan Chakra tia minga buana chan thate an thate an neya chu an Hindu pathian chanchin han je zeu angai tlat an pathian te pathum te thil ti theina ming choi tela an sak ani ba ka an pathian thil ti thei ber zingami Vishnu ral thuam Sudarshan Chakra ming a an sak ani tin chung vai pathian pathum te chu Brahma ni in an pathian pakhat zingami ani vea pathian dang pani Vishnu venghim tu le Shiva ti chetu tenen in pumkhat Trimurti anni S400 hi bi kinan pathian Vishnu ral thuam Sudarshan Chakra divine weapon na tho dan nena te kinan deuh bera chu Sudarshan Chakra na tho dan chu ram dang laka India venghim tu le chin chiana ni dikna le felna venghim tu ani melma beina alo thlenin chung te chuan anti tur anti ma in alo ti chemak mak thin fel fai taka che in melma te atuk zal thin hetiang deuh che hi S400 na tho dan ania India ram venghima melma laka lia kho tu berani India ram ron beitum melma thlona te missile te le drone te hlatak KM Javel daya an laum lain alo mukiau to ani chung melma thlona te chu India ram boruak chin an ron lu ma in alo ti chemak mak thina tin Sudarshan Chakra hi melma laka in ven na apho hi avir kual angin avir kual chara hetiang che hian S400 hian 360 degree radar coverage turin avil kual chara boruaka melma te lo lut tur alo man chat thina ni Sudarshan Chakra hian voi khata ral abirwal theya
chu tiang chia chuan S400 hian arwalin target akap thot theya vai hoin sudar sa chakra an lo bua hi om ve le a mizo tongin da ve don taila engtin nge kan bua ve ta kang mizo thon thuami kap theyate en theyate do theyate kha kan bua ve mai don em niang Defense Security Asian atarlan danin S400 regiment ni te chuan India an ran pan meka unit li na chu sang ni som ni paruk chunga ron thleng tur ni in unit nga na le a final squadron ni bok chuan kum sang ni som ni pasaria India ron thleng man tura be se ani country atangin kum sang ni som pali October tha a Russia President Vladimir Putin in New Delhi aron to tum khan India hian S400 air defense system maniram chungwan boruak ve naman ro thaber pol regimental set nga leina tur dil cheng krol singli Russia hi lo sign puya pakhat man hi krol zariat angvel ani chu atlom mi lo S400 hi India tana poimo em vangin kumsang ni som panga khan chak taka bo zui ngal ni in squad thum chu India thlen ni to in atang kai je chu operation sindura khan kan riat vekha kan S400 hi December sang ni som ni le pakhata khan Indian Air Force in Punjab an da ma sabera atang kai je le thal je chu ni li lek operation sindura Pakistan chan chau je kan riat vekha hetilai hian IAF ten cheng crossing khat je chenga India ram chung ve na tur Michelle Lei antum nia report ani Indian S400 a leidon khan Washington lamin an loen dik ve kara US President Pani Donald Trump le Joe Biden te administration khan India kha an vauna sain Russia S400 an lei chuan countering America adversaries through sanction act manga shema an vauna sa ni kha ma se India in a lei lui ngata atang kai je chu kan riat nu vek ani e USA lawin kan lo lei lovang ti a lom zok hialani Venezuela khan US paiten sonic weapon an mangem ni Operation Absolute Resolve chuan chanchina nei sui zela US sipai te khan ri chak tak mangin Nicolas Maduro veng tu te kha an be ni in thu athang meka hemi chungchang hi kan soyang ri hi a phone angin a soi theya a vibrate ang poina soi thei bok mishing resel pa ngai beng hian ri frequency 20 Hz atanga 20 kHz in kar a theya kanu padang zelin kan ria thei china tlaniam thin kumu padeu te chuan 15 kHz emo aya niam thleng chote an thei to fo thin kumu palam te beng thalo kan riat fo hi pathian in min duan dan ve reng ani re frequency 20 kHz aya sang chu ultrasound ti ni in re frequency 10 Hz aya niam nei chu infrasound ani thung mishing in kan riat phak lo re frequency niam lu tu kemo sang lu tu kemo in kan taksa suthian apoita ani ti chuan frequency niam takemo sang tak ri mangral thu man siama sonic weapon anti ani entirnan infrasound chaktaka ka kan ni chuan kan beng mai ni lo kan taksa in alo filang vibration na sa takahin kan taksa peng dang te po in an lo sedon ani luhai ril ru buai lungphu mu mal lo BP mu mal lo athen theya a hlawm hle ri mangral thu ami directed energy weapon a chiar telani DEW an waya kan soi fie ultrasound chaktaka ka kan ni point kan bengin ari chu si lovin kan taksa zokin a feel thowang thisen jam song te luhai lungphurang lutuk beng chet a thlen theiani January ni kwa khan exa varila news chuan video ngai ben hlo taka posa Spanish tonga Maduro security guard jingami papakhat interview ani political commentator le radio host ni bok Mike ni tara chuan English a letina post chonga Mike ni tara post US press secretary Caroline Leavitt chuan a post chong le ta zela adar zaw le zualtani he video clip an thil soi hi an tar lang masaila kan lo en fur to mai thei boke azo tu chuan in ral thuam te chueng tin a pui me lo chewem ni security guard chuan pui te nang a chan chu US lam khan ral thuam pa ngai mai an mang lo ani engmoni ka soi fia thiam chelo ri wave chak tak ron chua khuk ang ber chu tiang chuan mang tela choble chilin kan lu chu achung lama apuake nimain ka ria kan nar aron thi subsuba then kha thi in an luaka leya kan tlua kan che theilo I thian te chuan an dolet ve theiam te nang khang US pai som ni lek te khan azatel min thatani
an ral thuam le technology kha ke ni tan ti ngai na reng om lo ka pian tira ta kha tiang kha kala mungai lo anua chuan din po kan ding tha thei le nem le helai bor Latin America aram dang te po hian US ando dal mai in ngai to non le se ATM te reng mai US beilet thia in hria te na he hi ka soidu American ho thil ti thei hi in shelo kha thil ka mun hu khan US ebzonga ka du to ngai lowang American ho chu ti mai chi an lo ni lo top radio wave microwave sound wave le laser manga melma tele anral thuam ka chiat naral thuam hi directed energy weapon anti kan soi signal ti jam nan khan ai nang lova DEW chuan melma te in biak po na radar signal ti boilam ni lovin ti chiat atum zo kani entirnan tunaya Israel chuan KM somvel ka pa laser mang iron beam chu IDF te na alan fila laser mangin melma drone rocket mortar le thlona ti hial ka chiat an tumang India point laser mang DRDO MK2A Sahastra Sakti anti bok chu hlotling takin ate chomek zel man thein Indian sipai ten an lak du thoi rinom a laser hian power kilowatt somthum vela neya kem nga biala drone le missile be na ti ani kumsang ni somni pasari vela pe filtur melma drone missile le thlona ka na laser mang power kilowatt zathum zet nei surya po DRDO chuan a boi pui mek kem somni vela ka pha India hian dukra tu po a boi pui mek lei bo ro le tui puya man tur ni in power kilowatt za vela nei kem somni vel ka patura be se ania India sipai ten an hang thei na ye laser mai ba ka project kali noya microwave manga melma te drone le michelin apai electronic component te ka china tur India hian a siam mek bok high power microwave weapon ti ani India siam wave strike hian kem thum biala drone le missile electronic ati chathei bok Indian Navy longa buatum ni in ram dang te point an ngai ben le achunga kan soi video viral chungchang ki sia chen cha kin defense le ral thuam lam ziak tu lar tak le rin tak gens TWZ te ba ka media dang te point White House le Southern Command an bia ma sian chan na chu January ni thuma General Dan Kane thu soi ba kha soi tur dang kan nei lo ti ani US sarkar atangin kan mangnge lom ti om lo ani chu chuti rual chuan US sian active denial system alo boi pui to ngei mai tunlai air defense system lam charang dewin trak chunga da ani e khol atang hian radio wave chikhat millimeter wave anti chu ka chua the ani mishing vun noya tuiom chu ati savaka vun chu tui sawa le ang main asachiam thin hewang hian hit ray emo pain ray ti mingle man pe ADSC suicide bombing le mipui control nan dewa duan ni in mi bati lum ngal pupuk na anilo kumsang ni soma khan a model siam choma sak ber chu Afghanistan da chin ni in an mang tak tak lo nia hriatani kumsang ni somni thleng khan a prototype pani an siam ti fin fi ani ma se tu na enge adin mun chi hriat anilo US sian ri soundwave mang long range acoustic device po lo boi pui to emergency laya warning ti rik nan le mi control nan ba ka USS Blue Ridge longa te manani melma sipai te ril rulam ti buaina tan po an mang thei don ni oma soite alowom to thina rimak dang lam le rapthlak tak mishingin kan hriat hian kan hlawin kan ngai tuana a buai thei ani laser manga melma ril ru ti buai tura eng maksak tak tak ti chuak thei po an lo buai pui to thina a zu zi nge man thein an peya an mang mek ti hriat ani lovani kumsang ni som paruka khan Cuba ko pui Havana a US embassy na thok US spy le US sipai tam tak chu mak takin andam lo tlat mai luna lutuk luhai beng chet deuh mup tak sa chaw balance buai choi tui lo mu thei lo ten anoma hei hi Havana syndrome emo anomalous health incident anti thlatam tak di chuan anom mithiam tam takin an chuya thutluk na fum fe an siam thei lo damlo te MRI scan manga en an ni poin an thluak apa ngai vek bok si khawvel ram sang sanga po Havana syndrome ang nei sang khat chuang fe report ani zuya Russian GRU unit 29155 te chet na ni amitam takin an ngai an ni hi Russia sarkar IOR ram tanga minun na la thin an ni then khat ve thung chuan China an pu Cuban ho an ni jok ring po an tam microwave emo sound wave manga be an ni rin na awma fin fianero tun thlengin omlo
Joe Biden na Trump top lama khan pulse radio wave device an ti mai radio wave chak tak manga melma be na chu undercover operation kal tanga le ani thu CNN chu na report aman bot lom lo 8 figure ni nan tarlang he khol hi Venezuela khan an mangem ni le kan setalo operation absolute resolve dile thinila kha operation a khan iwe sipai te chuan Venezuela somsari panga tanga zavel an tiluma siatani Delta Force teral thu man dik tak kha tu man kan selo electronic warfare manga an kong sial sak an ni thuero kan ria Delta Force teral thu man dik tak kha kum tam tak nuwa puan chu ani chau thei ral thu magdang lam han chen chen lo mang tur chuan Delta Force luka in me anom bik chu angom love US in sonic weapon e moral thu dang dai amang nia soi hi tun ma point alom photo US la he tiang lam ral thuam alo siam to ba ka research abeina sa boxi kum somvel kalta khan US sian Syria rama IC so beinan electricity bomb anti mai chu an mang to boka soyani melma te electronics thille power supply pek chuana ti chethei ni nan soi side bilam ve thung bomb missile puak dur hian boruak nging loi na satak le sonic boom asiam thei he sokwe fian mishing aden chuan har thi luhai ni khoselo ham hai vek rilru buai athen theya Caracas US sipai te che na khan voitam tomahawk missile an ka puaka mithiam then khat chuan achunga Venezuelan security guard soiki sonic weapon nilovin US missile puakin shockwave asiam na satak ani zo kan ring then khalle chuan US in ram dakte baunan sumhlo turin emo vauluin andu an soiti ra te an ngai Caroline Levitin apos chon vat dana khan thil ni theiani Indona hian soidan sang zia achak lo zo kin ral thuam ani nei that lei thu an soi hi thil pa ngai ani ve sim tun lai lar cha kan tam lar du wang le thu mak chak le rapthlak the dar ve sim du na le tum na po ani thei kan thetalo le kum sang ni le pathuma US in Iraq arun po khan US sipai te chuan anteng ro pui M1 Abrams le armor vehicles te chu serthum rong an noya US pilot ten manipol an hria thanna nani Iraqi helte chuan he serthum rong hi ka tlang theilo wangin an soidai an RPG warhead te chu tape le plastic bag mangin an tuam ta fowa chu chuan aka tlang thei an ringani kan soitum chu lau na le rap na nasatakin minman to hi chuan zeldin magdeu teu mishing hian kan nei thei ti hiani Iraqi helte po khan ral thuam mak danglam bik mang tura US sipai te khan ngaya an hlau sa ma ser thum rong mai po thil ro pui taka an ngaya ni hei tho hi Venezuelan security guard chunga po khian a thleng ve ani thei bokang kan hria lo tam tak om ti senonila ma se thil chen khat thu vek theilo om ve thei tunari chuan US sipai ten DEWMO sonic weapon an man thu fin fiana om lova lo mang po ni se amak chuang om love diu te hi missile air defense pui ain sum sen te atlem zoka US UK Russia China India le ram lian dang te chuan diu atan suman da tam hle kan hria lo hian secret weapons dang te po khawela hian alo tam viau mai long mo ngai tuana akal thui viau mai